Tingin na. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami kama Islam, alhamdulillah. Waktu ini biya mga malukay kami na utak sin programa sing kita niyo amin piagnganan sing kami lang ta durusun minal Quran, pengajian dain halauman sing Quran maha mulia yari in guru na to mulia amin lang ta demirhil kato taniyo pengajian serta pagpatumtum na manjari waktu ini yari na kami nakabalik biya day sabsin waktu tiap-tiap Jumaat po as waktu insyaallah amoy in aun pengajian sing kita niyo daing Quran maha mulia habiyaon na tumagna na isa kami magbalik biya sing kain na tagna insyaallah itukbal ko inguro na to kalasan wayron na dugaing daing kan Sheikh Yahya Muhammad wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In pengajian ta hati kina mag-resume kita atau tumagna kita magbalik sinamin pengajian ta durusun minal Quranil Karim atau walang niya lesson from the Holy Quran. In pengajian ta niyo amo hadjain ipatumtum sin kita kataan in daakan sin Tuhan atau akan liangan sin Tuhan nasabot parman niya halap sin Quran in piagnaan tanyo in pengajian ta deng suratul Baqarah in bang uno in biat kato sin Tuhan amo in halom sin Quran ang biat diin in pagkarajaan sampai nakaabot kita niyo pa mga labihang gatos na hati ko ayat dahil halaw si suratul Baqarah hadlaw ini na ini namo pengajian taniyo in parmansin Tuhan suratul Baqarah ayat hanggatos tagka numan tagwalo sin suratul Baqarah bang unin arisin Tuhan unuin pagpatumtum kato sin Tuhan asupaya di kita malupah deng haamuin guidance atau amin pandu sin Allah kato halawm sin Quran maha mulia. In ayat na sabot ini panawag-tawag sin Tuhan Rabbul Alamin pagpatumtum kato niyo sin hikasan niyang iban hikarayaw kato tanyo di hadunya sampai paadlaw akhirat amuyat tuin kuha. In ayat hanggatos tagka numan tagwalo ini in text niya nasabot alam sin suratul Baqarah long sin Tuhan Rabbul Alamin ya ayyuhan nas panawag tawag sin Tuhan Rabbul Alamin manusia kato katantan manusia pag-iano way rapyag biddaan in manusia nagkakahagad atau simusulang na mamarat siya patuhan iban nagmumungkir ini siwo-siwo da ini
tiyawag sin Allah sa masali haway roon piagbigdaan sa tiap-tiap hambuo. Asawabiyan to, intao magtaat atawa mag-ubi makadsing kabayan sin Tuhan na dihilan sin Allah Ta'ala pahala ibang tumbas. Intao sumulang atawa kumunta ko ato sumagga sinamun kabayan sin Tuhan na dihilan sab sin Allah Ta'ala sin tumbas amuin tumok kaniya. Impanagnaan sin ayat long sin Tuhan Rabbul Alamin, ya ayyuhan nas, o mga kamu manusia. Manusia na ako iban ikaw, iban sin sila. Kita katan, pagnganan manusia, amoy nintiyawag sin Tuhan. Nagkahagad atawa wala, nagtaat patuhan atawa nagmasyat, sibu katan tiyawag sin Tuhan. Karena in Allah Ta'ala adil, di mabaya ang tinggalan niya hambuok day nga pagnganan manusia sa masaliing katan. In makaagad sin kabayaan sin Tuhan, makapuso sin tumbas, iban sin pahala, hirihil sin Tuhan, in sumulang amoyat to in makas puso sin amuin siksa iban kabinsanaan. Dahil hatuhan, hakaadilan, wayroon piagbigdaan sin siyo-siyo dahil kanila. Inya Yohanas, o mga kamumanusia, bang kahatihan sin kita marayaw, tanto tuod, kahatihan ta, insa kaula-ula, ikaw tuod directly, intiyawag sin Tuhan. Bang ingan mo Muhammad, biya kaw siniyan sin Tuhan, ya Muhammad. Atawa bang kaw babae, isa atawa Fatima, long niya, ya Fatima. Amoy niin, panawag-tawag sin Tuhan. Panuntum hasupaya, inkitari malawong atawa, di malidas, di nga kabayaan sin Tuhan. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi, halalan tayyiba. Kaun kamulong niya, sin di hagumi ini, halawm sin gumi ini, amuin halal marayaw. Amuin halal marayaw. Hati niya ayaw kang kumaon in opposite niya, ayaw kang kumaon sin haram mangi. Hati niya sabay in kaunon mo, halal, iban marayaw. Amin makamumpa at harin hawabaran mo, bukan amuin makamudarat. Ayaw ko magkaon sin haram, iban ayaw ko magkaon sin makamudarat. Panghindo sin Tuhan, kato niyo manusia, insubay to din kaunon tariha kumi ini, amuin halal, iban marayaw. Ayaw kumaon sin haram, iban mangi, amuin makamudarat. Yadto hindi akan kato siyan. Tuhan Rabbul Alamin, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Amuin halal, marayaw, di makamudarat, bukan haram. Yan ipakaon kato niyo. Da, saplang. Hati ni katan-tan, uno-uno piya panjarisin Allah Ta'ala. In asal niya, halal. Iban marayaw katantan. Amura, inliangan, ataw hindi makajari, in amuin mangi, iban makamudarat. Bang makamudarat, iban mangi, na ayaw kong magkaon. Bihat to indakan sintuhan kato. Pag-uwas day doon ang pasyug patansin ayat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ayaw kang mag-agad, ayaw kang magad, ayaw kang simingud, sinamuin ini khutuwati syaitan, amuin tikang, atawa step sinamuin syaitan. Unang-uno na yung step sin syaitan, amuin himinang sin haram, kumaon sin haram, magpiil sin haram, ayaw ni pagsinguri. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ayaw kang magad, ayaw kang sumunod, ayaw kang simingud, sin amuin tikang, sin syaitan, atawa sin amuin panaw, sin syaitan.
maksud niya amin hubat nila sa satsin syaitan niya. Innahu lakum aduun mubin. Kana in syaitan yan na banta niyo sayan matampal. Hati niya katansin manusia pagnganan makahati sila sin inamuin ipangdaak sin syaitan na bukan marayaw inipangdaak kayo no amin mangi amuin makamudarat kayo mo amin maka mangdahi kayo mo pakabinsanaan iban paka amuin ka amuin siksa sin Tuhan atau amin liangan sin Tuhan amo yan to sa way tulong niya wala tattabi'u khutuwatis syaitan ayaw kamu magad atau ayaw kamu simingud sin amuin tikang sin syaitan put step sin syaitan ayaw kamu simingud na in kita bangyan taliun halom day sin Quran ibaita sin Tuhan kato biya din naman in khutuwatus syaitan biya din naman in hinang sin syaitan ibaita sin Tuhan kato baitaan kita inyan hinang sin syaitan inyan haram inyan di makajari hinangun sin manusia in manusia yan bangyan himinang sin amuin dia akan sin Tuhan namun na yan in manusia obedient amo na ni manusia magkakahagad atau manusia magtataat patuhan amo yadto wala tatabi'u khutuwatis syaitan ayaw kamu magad sin potistip atau sin tikang sin syaitan batin syaitan ng banta niyo bang kamu simungod sin banta atau hinang sin banta tanto tuod kaya kampian niyo in banta bang kamu nakakampi habanta tanto kasaan da kula inna hinang asawab yadto na diaot kita sin Tuhan piatumtum kita hayat hanggat tos tagka numan tagwalo ini piatumtum kita sin Tuhan sindi tuod kita manjari amuin magad sin hiaram iban di tuod kita manjari magad sin tikang sin syaitan atau di kita tuod manjari magad sin hubat sin syaitan intikang sin syaitan mataod kaginis bang mutalion pikilon inhit akhutwatis syaitan panaw sin syaitan himinang sin langgal sara patuhan magmaksiat patuhan biya na sin mga magpanayam apos biya sin mga mag-inom alak biya sin mga amuin mga nyaya manghinang sin amuin bukon amuin mapatot atawa mangkhayanat sin amanat inyan katantan khutuwatis syaitan amo yan intikang sin syaitan hubat sin syaitan atawa sasat sin syaitan nalaw sin Tuhan ayaw latat tabi'o ayaw kamu tuod magad atawa ini timikang biya sin tikang sin syaitan yan haamuin sumulang sin kabayaan sin Tuhan kumaon sin hiaram iwan maghinang sin hinang amuin sa tula at long tatawa hinang mangi kasi mga mataod sa mga bangyan pareho mo yung pag tapsir mo atawa pagpaham mo sin nulat at taliw khutuwatis syaitan ayaw ko makadsintikang sin syaitan yung mga tikang sin mga tauyan amoy biya mga kamatauran magpun-pun ha kabaybayan yan ang panamad to mag tikang-tikang doon magbayla inusog ibang babae inyan tikang sin syaitan liangan sabab langgal sara ha amuin hukuman sara sin Tuhan hasara sin Tuhan langgal sara in mag ini agad-agad in babae mag-ulin-ulin in usog iban sin babae di makajari hinangon in hinang yan sabab yan in amuin istip atau tikang sampai marakaw tuod sin hubat sin syaitan sin sasat sin syaitan asabab tuliangan kato at ini muna pagkaon latat kulo mimma pil ardi halalan tayyiba at ini kaon kamu sin diin in
halom sin gumini sa suway amin halal tayyib amin marayaw inka unon nyo halal iban marayaw bukan makamudarat bukan makahinang kangian na sampay ganapan papagtikang atinya dayng hapagkaon papiil hinang atinya amin hinang sin ini syaitan di makajari simuran innahu lakum aduwwum mubin na pag-ubos ang pagyarapan sin Tuhanin ayat lang niya innama ya'murukum bisu'i wal fahsya in syaitan da akon kamulong niya papaghinangon mangi unin hinang mangi da akon ko magpanayam apos da akon ko ini minum alak da akon ko mag ini hinang singkatan liangan sintuhan amoy timpag yanon inamaya umurukum long niya bis so iwal pasya da akon kaw yan maghinang mangi iban pasya in pasya deng ha mga ma na sin pasya amuin magjina da akon kaw magjina nabang sa upaman na nakakad ko sin tikang-tikang amuin biya sin amuin kabiyaksahan kay ingatan sin ako iban ikaw magpun-pun inusog ibang babae iban music niya iban pag-ulin halima iban pagtikang-tikang sumung simimog magkuang katan na inlumukay amo na in kasungan niya in pasya jina in kasungan niya harap pa jina in sungan amo yan in makna sin ini ayat sin Allah beta kato diha ayat ini long niya inamaya amurukum bisu iwal pasya pagubos wa antakulu alallah ma la ta'lamun iban papamungon kau pa Allah patuhan sinamin di niyo kaingatan hati niya mamung magha ay long niya bukod dapan mataod siya in magdawa dawahan in katantan long niya na wala di sa liang sintuhan wala biyayta sintuhan wayron di sa biyayta ayaw kamulong niya magbayla ataw ayaw kong magkuhan dihat lumahab daawa iman siya mamung sila patuhan lang niya wala yan liangan sintuhan sa wala niya ikiingatan yaon input step yaon intikang-tikang yaon impag-ulin-ulin yaon impagdapo-dapo yaon haot antara sinusugi bambay amuyaw ni mangda paso pahinang mangi iban pasya mangdahi pajina iban mangdahi paamuin na mamung na pa Allah Ta'ala sindi niya kaingatan imian na siya sin bukan salam ni haram halal yan marayaw yan pasal na makaulin siya sin anak sin tao kamaruan sin tao martabat sinta wala niya yon tiali in siyaon di sa kanya anak biyaon atawa tay manghud atawa amuin usbawaris hati niya kamaruan niya bangyat isibiulinan sing kaibanan bangyat tu isag ya agbay sing kaibanan nabukod si sabit tumaraw para saan kanya hatihan niya tantutuod su wal pasya hinang mangi iban na ini amuin makaharap pajina mangdahi adto pa pagjina bihat tu dia akan kato sintuhan atau piatumtum kato sintuhan asupaya ing kitarik malaung asupaya ing kitarik masa na inayat sumunod beta sintuhan kato law niya wa idza qila lahum la tufsid wa idza qila lahum wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah agad kamu bay sablong na sin amuin diak sin Allah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana iyan sin ini mga tao lang niya lang niya akaran na mo ininang sing kamaas-maasan
Amuran hinang sing kamaasan isab. Way risab manag kangi kamaasan ito. Misan mga naghinang na sin pagbabaylahan hapay niya atau pagkuan bihan dumaawa sing katanya ito. Ma wajadna ma alfayna alayhi abana ay ma wajadna alayhi abaana. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kuan agad ba kamo sin dia akan ampian og sintuhan, agad ba kamo simparman, amoy nin parman sintuhan, liangan sa nin magbaylayan, di makadjari, liangan sa nin mag amuin hinangsin amuin langgal sara, amuin hikapag ini suok sin usog ibang babae, atau mangdahi pajina, liangan yan, ay lang niya, rin siya nasamput doon, kuan bihat, na bihat to ini kuan niya, di magkahagad sin hibay takmo kalna sin wala niya tiyali marayaw, wala niya pipil marayaw, inparkala yaon law sin Allah, law sin Tuhan ana ittabi'u ma anzalallah. Agaran nyo ba'y sabihin dia akan sin Tuhan? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaana. Di nakin nila atau indaawan nila amurain agaran na mulong niya amuin hihinang sin mga kamaas-maasan, amuin kaput sin kamaas-maasan, matao diyan magwalong niya kaput sin kamaasan na ini jawab sin Tuhan, awalaw kana abauhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Uno, agaron in kamaas-maasan misan pa hihinang nila amuin di kaunon sin akal atawa amuin makapuison sin akal si manusia iwan bukon sila halom sin gaidan hati niya bukon sila halom sin pandu amin kabayaan sin Tuhan awalaw ka na abao la yaqiluna shay'an wala yahtadun iwan bukon sila halom sin pandu sin Tuhan hati lain nahinang nila amuin opposite sin dia akan sin Tuhan amo naman ito yung agaron hati na sa kaula-ula biya lang niya masaala sayo biya itaan ka sin Tuhan di agarain kabayaan bang isab hapando bang nag-agad iban kabayaan sin Tuhan bang isab nagsulang iban sing kabayaan sin Tuhan di mo makajarian to agaron iban bangyad to amin hinang sin tao way akal wala nila natali inhinang yaon mangdahi to iyon pamangi mangdahi to iyon pajina na ayaw hinangon sabab bang maawon in mangi maawon in jina inyan nalanggal sarap patuhan bang mahinangin langgal sarap patuhan na sure imapuso bunga atawa tumbas tanto tuod kangian iban siksa sin Tuhan Rabbul Alamin bihayan na insumunod day doon sumunod sin ayat beta kato sin Tuhan ta laung niya mathalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun na in masalan sin kafir at tinawa amuin simulang sin ayat pag iyan ini in kaunon haram in kaunon makamudarat in hinangon agaran singuran put step sin saitan atawa amin tikang sin saitan amin hinang magbayla amin hinang amuin maka ini hibal sin napsu sin usog ibang babae amoy uning kuan na tanto tuod yan mahinang ini maksiat patuhan iban di makajari agaran nabangyad ti mahinang in amin sumulang hayad to piag misal sin Tuhan mathalul ladina kafaru in amuin tao nagkupor atawa di magkahagad sin amuin beta sin ayat yaon amuin kumaon si marayaw
di magad sinhubat sin syaitan, iban di mamung maga pa Allah Ta'ala, sinamuin dumaawa, sinamuin kaput sing kamaasan long niya, daawahan nila na inyalaw sin, bialaw na sin syaitan. Biadaan sinamin hinang tuod sin syaitan. In syaitan, naamuin singuran nila, inhinang sinamin mga tao kafir, magkukupor. Matalul ladina kafaru, kamatalil ladi yad'iq. In upama sinamuin kafir, biya tuod lang na sinamin mga tao, amuin magtatawag, biya kambing, biya unta, biya animal, uno-uno na tawagon nila. Di nila kahatian bang uno. Biya sinamin kakitaan sin ikaw, iban ako, aun kafir, amu agaron pangayuan, maghinang-hinang sin tao, ampa pintingon dahin doon, ampa madto pangayuan, ampa tawagon, mangayo doa, maghinang doon, kamatalil ladhi yan'iq. Biya to diyaon lang niya sinamin mga tao, magtatawag kambing atau magtatawag unta, magkukwambihan. Matalil ladhi kaparu, kamatalil ladhi yan'iq. Bima la yasma'u illa du'a. In karunguhan ni hadjabihan amuran sound. Tingog. Tingog sa jasadi kahatian. Unin maksud. Imagtawag, ipat kambing, sin kambing niya atau sin unta niya. Di yato kahatihan sin kambing. Bang unin ini hisambong niya. Di da siya makahati. Di siya kahatian. Inkaptangan niya. Asal betulog sin Tuhan Rabbul Alamin sumun mangbihayad to na bisosado sum di da makarungog sin maksud bang uno iban bukmun umaw rari da makabisara sin amo iban umyun butara fahum la yaqilun in kahinapusan niya na waisan akal bat bang kau tumawag sin pipinting doon giyagantong, wala piyagbiddaan sin magtawag ko sin unta atawa kambing. Dihato rin kuhan niya. Di da makahating kambing sin tawag mo, di da isab kahatihan mo wang unin hatihin sin panawag mo kambing mo. Di da kahatihan. Dihato rin damikyan sin amin tao, magad amuin. Mangayo pabarhala. Mangayo pabarhala. Inbarhala bisok. Inbarhala umaw, imbarhala buta, di da kau makakitaan, di da kau karungukan, iban di da kau kakitaan. Na, labi awla tuudin haulihan sinsipat sintuhan, fahum laya tilun. Hati na sila way akal, in tumawag sindi maka dungog, iban amuin mamisara, sindi kahatihan imbisara niya. Iban sin tao di makita bang unin haalupan niya na inyad to labi aw latuon laya kilun di da makapaham iban di da makahati iban di da makapikil wayroon maka wang sulag uno-uno yatuin kafir amin nagkupur sin ayat bias sa takaina amuin simagga hatihan nen kya unya di hagumini haram unin hatihan sin kya unya haram biya na sin damikyan sifat da sin Tuhan ini ha ayat sumum ini bang hirosin Allah Ta'ala mabasata sifat sin Allah Ta'ala ini biyay kato impag yanun haram tiyo da sayan sa inkamatauran amin halal mataudin halal deng sin haram beta sin Tuhan ta hayat sumunod law niya ya ayyuhalladina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum in kaunun nyo in tiyawag di mga bariman mga bariman in kay na tiyawag muhajim manusia Islam kafir nagkakahagad iban wala sa inayat sumunod in tiyawag sin Tuhan ta ya ayyuhalladina amanu. O mga kamu bariman. In kamu nagkakahagad yan.
nagkahakat sinayat piyas sa kaina, atawa piya mong sintuhan kaina, atawa piya tumtum kato tanyo sintuhan kaina, hayat yadto na subay kamo tumumtum dihay inin tiyawag, amo na yung nagpaparat saya. Amin na mamarat saya harukon Islam, na mamayarat saya harukon sin iman, pagtagon sintuhan halom sin Quran, ya ayyuhalladina amanu, law sintuhan, kulu min tayyibati ma rajaknakum. Dito halalang tayyiba, amin hakatan mano siya. Dihay ni tartanto ha mga bariman, kulu min tayyibati ma rajaknakum. Kaun kamo deng haamuin marayaw, amin dihil namu kanyo riziki. Waskuru, iban waskuru lillah. Pagsarang sukul kamu patuhan, ubos niyo kumuon, yan kamu alhamdulillah. Amo yan biat ka to mga bariman, tartanto. Kaun kamu, iban amuin kaunin riziki diya cintuhan, ibang pagsarang sukulin niyo. In pagsarang sukul pa Allah, biya na sing kaingatan mo, wala in syakartum, la ajidannakum. Bang kamu magsarang sukul, ganapan ko pa in ni'mat, ganapan ko pa in riziki, dihil ko kaniyo. Hatihan niya in katan, suwayan mo kaununtain, amuin, marayaw, amu kaununtain, halal, taib, amu yatuin kaununta. Pagubos pagsarang sukulanta, pa Allah Ta'ala, in kaya untayad to, asupaya, ganapan sin Allah Ta'ala in riziki. Naroon hayaon, sumunod sin ayat, ang pakobeta sin hiyaram. Asupay, maitong mo. Doon na ini, lang sintuhan lang niya, hayat, innama harrama alaykumul maytata. Inhiyaram da kayo mo sintuhan, ayaw mo pagkauna, amin, ini, hiyaram pagyanon, uno, maytata. In maytata, amo ini, moral. At niya, ini, binatang, ataw siyumbay, wala na sumbay, hangan sintuhan. Inyan, may tengan niya. Atawa miyatay moral, wala na sumbay. Iabutan siya si miyatay, wala na sumbay, panganan yan, may tata. Di makajari kaunon. Innama harrama alaykumul may tata. Ikaisa, waddama, iban sindugo. Biya namin kita ni Holom Tabu yaon, ang saan piya tutugas yung gantong-gantong, bangkato, bariman, Muslim, di man jari kaunon, haram yaon kato. May tatawad dama. Iban, hikato niya, walahmal khinzir. Iban sinamin unod babuyan, haram yan kato, taniyo, di makajari kaunon, walahmal khinzir. Wama uhilla bihi li ghairillah. Iban sinamin siyumbay, habukon ngan sintuhan. Siyumbay bukon ngan sintuhan, hangan sin binatang, hangan sin uno-uno na amuin ka ini pagsabuton sin tao, dugain, deng ha ngan sintuhan, inyan katantan di makaun kato, haram kato. Iya, haram alaikum al-maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kataan sin siyumbay, bukon hangan sintuhan. Hatinan niya di kabismillahan. Uno naman, biya si mga tiyukul, biya si mga pikul, biya si mga piyukpok. Uno-uno na in pakaradyaan. Kaya matay ka niya, bukon hangan sintuhan. Inyan haram, di makajari. Na, pag-uwas din doon, tumtuma, kalasahan kita niyo sintuhan, kaulungan kita niyo sintuhan, di tuod mabayain Tuhan, sin mabinsana kita niyo. Subay tuod kasanyanan in dumatong kato. Aun kuno gutom. Pamanid turra gayra bakin, wala adin, palait maalay. Hisiw-siwin malunggos, mapukos siya, habukon niya tuuron. Biya na sindemikyan lang niya. Aun hunos,
aun badyo, atawa aun kaya panawan mo hula, way pagkaundo ka inding sin haram, way makaun mo, way runday doon, na mangmanlaw niya, gaira bagin wala adin. Hati niya amun di pala doon, di patauron, kaun na dyan man kumakalipuas dahil hula yan, madto pa hula amoy inaon pagkaun halal ang pakaw madto. Na ini buko nini kapdangan hiustadya, kapdangan sintuhan, pamanid turra gaira bagin wala adin pala itma alay. Wayroon ni sabdo sa mo. Bangkaw na kaon hamin di ako magtuyo, magpakansob na tuod, ha, mangman sa diyakaw, makalipuas ding hamoy, ini, panghahapdi yaon, makaliw ko ngadto, makadari ka ang sintuhan, palait maalay, wayroon dusa. Na, pag-ubos ang pabyulian sinayat, Inna Allaha ghafurun rahim. Inna Allahu Ta'ala, baying ampunon, iban baying ulungon. Ayaw mo na ako asuha. Pagkuhan lang mo mga hiyalal ko iharam sintuhan. Tuhan in nagbayta sin ayat ini, iban Tuhan in nag-explain kato, nagpatumtum kato, ipapakaum kato, mangman kita makalipuas. Inhalga sing kabuhi mo yan, anak, manghud, umat Islam, mahalgatud pa Allah. Asabab yato, wayroon do sa mulong sintuhan. Misan kau nakakaun, haamoy na mudarat, aun kamudaratan, di matungkay mo, way na makaun mo, biyasin gutom, biyasin nakadto pa hula, way pagkaun doon. Halal, na kaun ko sa tiyo, sadyakan taon mo, mangman sadya ko makaliw. Gaira, bagin, wala adin, palait maalay. Kalna in Allah, fa inna Allaha ghafurun rahim. Inna Allahu Ta'ala baying ampunon, iban baying ulungon. Amoyad to ibeta kato sintuhan tarapul alamin. Piatumtum kato sarta tiyawag kita. Ako, ikaw, iban sila. Kataan pag ianun mano siya, tiyawag sin Allah. Diha amoy pangadjian ta ini. Piatumtum kita niyo sin in pakaradyaan tuy bukan amuin magbaya-baya aja kita diin neng kabayaan ta amuin diin neng matali simpikilan ta bukan tuy subay tuod pion marayaw kaong ko sin halal marayaw amu ating kaunon mo tuod ayaw ko magad sin puti step sin syaitan hinang sin syaitan biya sin law niya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Pastanibo in mga kuwan yan, biya si mga magpanayam apos, biya si mga mag-inom alak, biya si mga ini kuwan liangan ng kato sintuan dito magjarian hinangumbat hinang yan sin syaitan put step sin syaitan di makajarising kita hinangun sabab na liangan sintuhan kato amuyad tuin ini apalal hinangun kapatutan sin kita katantan hinangun di halawm sin dunya ini sampai makontinuous in kasanyangan tanyo sampai paadlaw akhirat dihilan kita sintuhan sin karayawan iban papusuon kita sintuhan sin amuin bunga sin hinang tamarayaw diru ha dihdo dunya ini sampai makaabot kita paadlaw akhirat ang pagkita pasuron sintuhan palawm sin sulga amuin magdapa-dapa dito kita sin kasanyangan iban karayawan katan sin uno-unoy real sintuhan dito karayawan iban amuin hikasanyang kato katantan kaun pa sarang na na ganapan tanyuman insyaallah yung pangadyan tanyo adlaw ini isung tanyuman isab insyaallah nakaabot kita niyo paayat amuin
panawag-tawag sintuhan sampay kato bariman. Tiag naan kita tiawag, hangan mano siya kita katan. Huwag piyagbiddaanin usog babae maas imbata in katan, amuin tiawag sintuhan sa masali, papiyon kita tuod sinamin halal marayaw ri halaw sin gumiini. Di kita paakaron sin hinang sin syaitan, insyaallah tiap-tiap waktu aundayan hi sabuton tayong katanbang uno naman tuodin nina. Sin syaitan pia aniban kato sintuhan di hipapay ng kato na ampay ini na pangadjian sin kita katantan sampay pa mga bariman na mga bariman tiyawag sintuhan bukod hadja hat kumaon si marayaw subay magsarang sukul pa sinamin marayaw inakaon nila bat bangit to hinamon imbiyad to gam naman ganapan sintuhan tarabbul alamin in ni'mat iwan rahmat irhil kato tanyo na doon na dya kita niyuhan magbalik man kita niyo insyaallah ha tugon tanyo magbalik ang patasugpatan in pangadjian tayo ni aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ito na pangadjian long ta kaya tukbal si guru na itong kalasan tungod pa parkalan amin long ta pangadjian dengan panagnaan sin duruson minal Quran kaya tagnaan long ta sumakawa na utak si mga pila bulan sebab sin ang sabab niya in mga yadto at sumakawa agayaw na alhamdulillah yari na isang nakabalik insyaallah Jumat balik yadto bang wayron na baya-baya amoy kakanapan na isabing pangadjian sin kita ni yadto insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa na hadya pakatan hauno na binaybayan kamo nakabutak mga palanggungan sin kami haram Islam di namayan halugal hula sin kita niyo kalasahan sampay na pa hula long tamasuk suok pamerikato taniyo biya na si Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei iban si mga kaibanan long ta makaliw-liw madto mabot na madto pa mga hula Arab, hula Islam ini salam doa pang mga katawtay manghuran amin yan kamuroon ha ini lugal yan nakabuutang na salam doa mon kanyo katantan mura-murahan pababarakatun katan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pangadjian amin ipagkatukbal katan yung si mga guru na to kalasahan dahil di haami in channel na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ini salam doa kanyo katantan manjari hibalik ko pa guru na to in microphone lang ta amin magkhatam dahil doa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ya Allah alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khasi'a ولسانا ذاكرا وتوبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهد أولادي إلى الإيمان والإسلام اللهم أعينهم وعافهم واعف عنهم اللهم أحسن أحوالهم اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.